Mateneler, sizler bizni silap kelgeningizlerge çoğun rahmat, jana mugallimler sizlerge de rahmat. Şunça altınday baktığınızlarda ketirip bizge kelip oturganыңыздарга, anam Gaz Orta Mektebi'nin 11. klası dostlarım, klassdaşlarım, silerinin жаңы жылыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Дайыма бар болуңа, аман болуңа. Мен досум Симыл экөөбүздүн ата-энелерге арнаган ырыбыз бар да ошондор да берели. Arabasın bir takı